Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatlı dostlar. Hurmatlı bizim kanalın görüşleri. Biz Karasu'nun Kıdırşa aylığına geldik. Bu yerde tuğanlar bilesizler. Asıl bir eke, çalan taylarda, şunday güçlü taylarda çağırıp geledi. Bugünkü bizim gösterdiğimizde iki taydı tuğanlar tartağız. Canlı taylar geliptir. Anı mesela kanday taylar ekenin çıkarılıştan görünüzdür. Çocuklardı, tuturanızlar tuğanlar. Bu birinci nomerdeki hazır bu attın malumatını beremiz. Asılbek, assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Yaxşısız baka, gelip kaldık. Yaxşı, siz. Taylardan canlıları geldi baka. Şunu izde tazaran çağıran dep. İzlep taptınız aka. Taptım. Mınanız şumluktu da koy bir ha nemesi. Satmayın devam akırı. Satığa çıkardınız. Akırı yok iyisi. Ha yeğesi satmayın dep talaş olapsızdan da. Şunda oldu ha. Bu ayaktan gelip kalgan eken aka. Kanday at eken şunu aytınca. Bunu özü işekten alıp gelген eken zamir. Onun liniyası жақсы değil. Liniyası güçlü atlaran eken da. Garantiya dep sattı. Qanda ошондо bunun ата теги чабылып жүргөн аттар бар. Ata tegi жақсы аттар dedi de. Жакшы аттар. Ben şu müçesini körüle. Бирок мүчөсүндө айып жок экен ака. Şu. Азырында туугандар көкүрөгүн Sana вообще kemedi. көрсөтөйүн сиздерге. Ушундай өзү мындай корс ат бекен ака. Вообще korusken ya. Корспу? Жашы кандай ака bunun? Zamir şimdi yüksek fırsat olganızda Ошо тишин көрүш керек да ака 2 тишин. yaş bolele garantiya bolele. 2 жаш боло элек. Bolele. Бою канча чыгат? Appa kulun tiş. Boyu 1.55 menen 1.50'nin ortası da. 55 менен 50'nin ортосу. Allah Allah. Породасычы? Parazos taza kırgız. Таза кыргыз жылкысы. Taza kırgız. Мына достор, ака бир тишин аракет кылып көрөлү. Ne karab durun da. Бул азыр Seki hamur. арык мал а? Arık. Арык экен а? Yaman ceyitken de. Мына тугандар. Аттын немесин караңыздар. Зардас. Oh buraya. Так. Мына эжени өткөрүп элек. Ака көрсөткөдөй өтүштү. Bırak körüm aldım da. Көрдүңүзбү сиз? Азыр бир аракет кылалы болбосо дагы улантырабыз ака. Байлаңызчы. Мына тугандар аттын мүчөсүн карап коюңуздар. Аттын туяктарынын тазалыгын көрүп коюңуздар. Омуросунун кенендигин кара. Так. Жулуп кетпейби ака? Кличкасы эмне экен ака? Bunların filtrası ştorm değil. Шторм. Özü de kana. Ака, буну азыр жулуп кетиши мүмкүн ака. Неме болуп коерүң? Жөн эле коерүң. Келген адам көрөт. Bak udaş. Кудаш жетелечи? Шторм дең а? Katlı жетелей. Ова. Шторм. Туяктар таза экен ака? Tuyaklar top taza. Таптаза. Мына достор, шторм. Tırnaklarını kırıp koyuş gerek. Уже минип үйрөтүп башташ керек а? Bizde üretiş gerek de. Бизде уже үйрөтүп башташ керек. Hazır şunda arıgında üretip atıyoruz. Өспүрүм алам деп мындай ат кылам деген адам өкүнбөй бек алып алса. Apşır zor kara zamir. Зор. Караңыздар. Шторм. Ben şunu taşlasam bir dem. Çağır göreyim için yapalım. Мына туугандар, энчиге боп Bundan da başka Eken. Менимче бул тай көбүнө эле жагат болуш керек. Berak vurgun. Биздин көрөрмандар эми ар кимдин вкусу ар түрдүү. Туугандар комментарий жазасыздар. Basıyor. Бастыра берчи икем, бастырчы. Бул чуңдат богудай ака. Artman çekiyor. Бастыр. Мүчө жайында экен. Жүрөктүү ат богудай да. Batsı kırçın eşe oladı. Ака, бунун баасын канча дейсиз? Namir bağısını 180 de değil solga. 180 деп мына жакын айтып койдуңуз. Адамды качырбай эле, а? Ова. Мына туугандар, адамды качырбай. Баасы жакын айтылды. Бул биринчи номердеги Шторм деген атты көрдүңүздөр достор. Кийинки атты көрөбүз эми. Тайдын мүчөсү жакты дегенде бир комментарий жазып класс деген белгини басып коюңуздар туугандар. Кийинки ат кайсы болду экенин азыр көрөбүз. Столбага байлап кой. Азыркы Штормду байладык дагы бул жагын карасак туугандар. Экөө бири-бирине аябай окшош экен ака. Ова.
Ekinci at. Mana Egiz değil ya. egiz değil eкен пашты караңыздар. Туяктарынан эле айырма болбосо бунун оң туягы арканкы сол туяк экен, бунуку эки алдыңкы арканкы оң туяктар ак экен. Бунуңуз бунун маалыматын айтың акеме. Бунун кайман аты кандай? Bunun kayman atın Prince деп koydum. Принц деп койдуңуз. Бул эмне аталары, энелери эмне кандай? Ökö Bir mi? Linyası bir eкен деп koydum. Атасы бир окшойт, а? Atası bir eкен деп koydum. Ошондо кандай бир адамдан келдиби? Ökö bir adamdan Бир geldi. адамдан келди. Караңыздар туугандар. Линиясы бир экен. Башында айтып өттүк туугандар, линиясы күчтүү ат деп Асылбек ака тастыктады. Караңыздар. Экинчи аттын маалыматы канча жашта экен, жаштары теңби азыр сурап билип көрөлү. Мына Шторм турушун караңыздар. Бунун жашы кандай болду ошондо ака? Ökö bir de zaten. 1 жаш. Kişi hop bakalım mayda kulun simini. Ушуну бир көрүп койсок болобу? Бул сал жоошурактай өтөйм да ака. Hareketini görelim. Ушуну аракет кылалычы. Так. Улактары чоң улак экен ака. Көкүрөктөрү деле бирдей экен. Bak. Жоош көрүнгөнү менен бул булуңуз деле чарс окшойт ака. Aradan. Дагы бир. Ачканда чек тартып коюшум керек экен. Принц. Hop bak da kara. Болду. Bolu lekten bak. Бастыр укам. Туяктар таза экен ака. Өсүп калган. Чаткаяга кенен экен бунуку. Мына достор чатаякты бир маани бериңиздер. Көрүңүздөр. Туяктар таза ака. Айып жок, а? Мына достор. Hayda koğun elmasın. Буну кандай өзүңүз тандап алдыңызбы ака? Benim Zamir Taner korutasını barıp bir yerge barsam jakmadı. Ana munalar kımbatırak bolsa müçöler yamak gelişken eкен. Мүчөлөр келишкен. Мүчөлөр жакшы экен да. Ошоға саттың деп зорға алдым да. Бул деле ошондо кыргызчылык экен да. Таза кыргыз, а? Таза кыргыз. Ола койгон эми. Кана бир бастырып койчу. Катуу. Койготуп кой. Чыда, Колай бер, бастыр бер. Ушундай да достор, баскан Ошондой бас. басыктарын бир көрөлү дагы. Экинчи номердин баасын айтабыз эми ака. Принцтин баасын канча дейсиз? Bunun bağısında 180 dedim abi. Экөөнүн баасы бирдей баага коюлат. Birdi. Бирдей кем болот. Birde kim olur bu da kalır. Куда кааласа, анықтан туғандар көрүңүздөр, баа бериңиздер. Тайлар кандай экен, мүчөсү жактыбы? Комментарийден сыныңызды туғандар, оюңузду, пикириңизди калтырыңыздар. Жарына байлачы. Kudaş. Ne kalmardı? Мына туғандар, тайлар окшоштугун бир көрүп коюңуздар. Коёндой окшогон жаштары да бирдей тайлар бүгүнкү чыгарылышка чыкты. Асылбек аканын соодасына берекелерди каалайбыз. Garanti bol elek zaten. 2 жаш болу элек, а? Bol elek. 2 жаш болу элек. Точно. Ошондо булар жабагыдай болуп калат да. Жабак эмес. Бирден өткөн Birden niye mi ötkün? куланга жабыш айнап калды да. Oo. Болду ака, болду. Мына достор, көрүңүздөр. Баа бериңиздер. Кандай экен? Комментарий жазабыз. Соодаңызга береке анда ака. Mayne sağa da iyi gelir abi. Рахмат, иштериңизге ийгилик болсун.